Ariko abajura nabo barakabya pe. Ariko abajura nabo barakabya pe. Ya bageze no ku bakozi b'Imana koko nyukubura umutima. Nyaruguru aho ikibeho kubutaka butagatifu abantu baje gusenga bagasanga ari mu maboko y'abajura barindwe batawe muri yombi mu rugo rwambura telefone n'amasakoshi y'abaje gusenga mu kivunge cy'abakristu bibiraga ko bazabona umunezero abo babajura bibigande bo bakaza kubambura byose mu mukwabo w'iwa 21 y'ugushingo. Polisi yabafashe kibeho mu mudugudu wa Gateko ariko abajura nabo barakabya pe. Ya bageze no ku bakozi b'Imana koko nyukubura umutima. Nyaruguru aho ikibeho kubutaka butagatifu abantu baje gusenga bagasanga ari mu maboko y'abajura. Abagore batatu n'abagabo bane muya iri hagati 90 na 40 bakekwaho kiba kinyoma no kwivanga bagayishurira mu kivunge ngo barimo gusenga. SP habiyaranye Emmanuel ati dushimira abaturoge abaduhaye amakuru kugira ngo turwanye ibikorwa nk'ibi ati nimufatanye twese duharanire umutekano amakuru yabikanyi tubivuge ndagutinya imikoranire n'abaturage myiza dufasha gukumira babajura tukabatsinda rwose. Ariko abajura nabo barakabya pe. Ya bageze no ku bakozi b'Imana koko nyukubura umutima. Nyaruguru aho ikibeho kubutaka butagatifu abantu baje gusenga bagasanga ari mu maboko y'abajura. Ikibeho abaja gusenga bakwiye amahoro tibakwiye guhura n'icarubozo n'urugomo tutwanye ubujura dukomeza amahoro. Ikibeho n'ahandi hose umutekano ugaruke